Poštovani gledatelji, dobrodošli u emisiju Agrosvijet. Poznavatelji vina znaju razlikovati vina Malvazija i Malvasija. Malvazija znači vino iz Istre, a Malvasija vino iz Dubrovačko-neretvanske županije. Donosimo priču o Malvasiji Dubrovačkoj. Priča o Malvasiji je autentična i argumentirana. Radi se o jednom od najstarijih vina na ovim prostorima koja imaju kontinuitet u opisu. Prvi put se spominje 1383. godine u arhivu Dubrovačke republike, gdje se kaže da se vino te sorte moglo prodavati po bilo kojoj cijeni koju vinar odluči, a inače je cijena vina u Dubrovniku bila limitirana. Kasnije se također spominje za vrijeme Mletačke republike kad je jednom prigodom papa stavio Dubrovačku republiku u zapečak. Dakle, nije je favorizirao, već ignorirao, jer je naravno preferirao Mletačku republiku. To su mudri Dubrovčani osjetili sa svojom diplomacijom, jednom prigodom poslavši poklisare u Rim, glede normaliziranja odnosa. Tom prigodom mu poklonivši 2 boce Malvasije, koja je oduševila papu i pomogla riješiti diplomatske odnose u pozitivnom smislu. Kad je papa otvorio bočicu uveče za večeru sa svojim društvom, uživo je, bio je presretan. Sutri dan kad su došli u podne uzeti odgovor papin za dubrovačkog kneza, papa je rekao: neka je blažena zemlja iz koje dolazi ovo vino. Njezin novi razvoj počinje 70. godina prošlog stoljeća sa pokojnim agronomom Markom Anđelinićem, koji je revitalizirao tu sortu na oko 33,5 hektara. Nažalost, u Domovinskom ratu sve je uništeno, te se nakon njega krenulo u obnovu 96. godine. Danas se uzgaja na oko 19 hektara. Vinari surađuju sa Agronomskim fakultetom te inženjerom Nikom Karamanom, zbog čega njihova vina svojom posebnošću osvajaju tržište. Tako da iza rata smo ponovno nekoliko nas vinara, 96. počeli, ja sam prvi počeo obnavljanje, kasnije su krenuli i drugi ljudi i kolega Karaman. I sada ona osvaja tržište. Ona malo pomalo korača prema tržištu, istina ima vrlo otežano vrijeme jer je konkurencija izuzetno jaka, međutim to je potencijal. A kakva su danas vina te sorte saznali smo na radionici u sklopu festivala dalmatinskih vina Dalmacija Wine Expo, gdje je predstavilo svoje Malvasije 7 vinara iz Konavala. Pa radionica sama kao radionica je prošla vrhunski, bili su dosta oštri kritičari, to su sve poznavaoci, vinski novinari iz nekoliko europskih država i iz Hrvatske, tako da su imali priliku na jednom mjestu kušati, ocijeniti, preferirati, odbaciti te naše Malvasije i što je najvažnije usporediti ih međusobno, tipove vina, godišta i usporediti to vino sa nekim drugim vinima koje imaju u svojim percepcijama. Na današnjoj radionici smo upoznali Malvasiju Dubrovačku, koja je vrlo slična po imenu sa Malvazijom Istarskom, a zapravo radi se o različitim sortama. S time da je Malvasija Dubrovačka nije samo u Hrvatskoj, to jest nije samo u Dubrovniku, nego ima i u drugim zemljama Europe, recimo to u Italiji i u Španjolskoj. Međutim, u Dubrovniku ona daje najčešće suha vina, što je jedna specifičnost Dubrovnika i možemo reći da je Malvasija Dubrovačka našla u ovoj regiji tip teroara koji odgovara suhim vinima, za razliku od Lipara gdje dolazi kao slatko ili za razliku od Španjolske gdje također dolazi kao slatko. Mi smo htjeli ovom radionicom zapravo otkriti koji su pravi potencijali i htjeli smo pitati publiku koja je danas bila zaista stručna kakav stil bi bio, to jest Malvasije, bi bio, kakvom bi se stilu trebalo prikloniti u budućnosti. Koji je zapravo trend u svijetu. Tako je, koji stil bi odgovarao publici, modernim trendovima, a da se ne izgubi na iskrenosti, da se ne izgubi na teroaru, da se ne izgubi na tom originalnom izričaju. Zaključak je bio, možemo reći, jedinstven, dakle, lagano nagnuti ka svježini, ima strukturu, Malvasija ima tijelo, to je nesporno, uvijek ima visoke sladolje, prilično visoke alkohole, prema tome sadržaja ima. Međutim, treba više arome i više svježine, što su nam Malvasije iz 2012. odlično demonstrirale i zapravo su osvojile većinu
većinu danas kušača koji su bili ovdje. I kad smo napravili glasanje na kraju radionice, najveći dio glasova je otišlo upravo Malvasijama iz 2012. Ali, pritom je i Malvasija iz 2010. otišlo jako puno glasova. Dakle, dobili smo dvije informacije. Malvasija je sorta koja ima potencijal za odležavanje i koja nema kratki životni vijek kao neke druge sorte sa manje potencijala, ali da može dati prekrasna svježa vina, osvježavajuća, što je u bijelim vinima možda ključna kvaliteta. Govorili ste i o tom starenju, tom pomaku. Da, šta se dešava sa Malvazijom kad Malvazija stari? Prvo, nakon prve godine, ona nježno dobiva diskretniju notu aromatsku. Više nije toliko intenzivna kao u prvoj berbi, nema one herbalnosti, one svježine, međutim, dobiva jednu finesu. Mineralnost se nešto više ističe na nosu i dobivate, kako bih rekao, razgoličeno vino, jer kad vino prođe 6 mjeseci do godinu dana, kad odu primarne arome, onda istina dolazi na vidjelo. Možemo reći da onda odjeća je pala i vidimo, ili zastor se skinuo i vidimo šta je stvarno na stvari. S nama je kuhar Tomislav Veseljak. Vrlo interesantno. Ja sam zapravo pokušavao naći vino koje bi stavili na kartu u restoranu na Korčuli, koje ipak, gdje ipak forsiramo neka tradicionalna mediteranska jela, korčulanska jela sa nekim novim modernim trendovima kuhanja. I moram priznati da ove mlade Malvazije su mi se nekako više svidjele. A što kažu za Malvasiju, ali i druga svoja vina, konavoski vinari, udruženi u udrugu vinara iz Konavala? Mi imamo 42 hektara koja mi obrađujemo, uglavnom plavca malog na vrhunskim položajima poviše Cavtata, Merloa, Cabernet Sauvignona i nešto bijelih sorti. Dakle, s obzirom na skupu cijenu kapitala i sve skupa što se događa, dosta je teško održavati puno kooperanata, tako da mi održavamo one nama najinteresantnije, a to je nekih 30-40 hektara, ovisno o godine do godine. Ulazak u Europsku uniju. Mi, znate, izvozimo u Njemačku 100.000 boca godišnje već nekoliko godina i nadamo se da će se to povećavati, u Češkoj, u Švicarskoj, u Poljskoj, u ovim zemljama. Mislim da mi ne bi trebali strahovati za plasman ovih naših količina iz Hrvatske, što mi imamo viška na domaćem tržištu, ali sad je samo pitanje koliko će strani vinari, francuski, španjolski, italijanski, ući na hrvatsko tržište i s kojim cijenama i s kojom kvalitetom, ali mislim da mi smo konkurentni, svi znaju da u Hrvatskoj nije jeftino proizvoditi vino s obzirom na naše položaje, na naše površine i tako dalje, ali ja osobno mislim da mi imamo šansu. Proizvodimo uglavnom 4 tipa vina, imamo Dubrovačku Malvasiju, imamo Crlijenak koji proizvodimo u dvije varijante, to jest roze i crno vino, i imamo Merlot. Mi imamo oko 6 hektara ukupno loze, znači i negdje imamo oko pola Malvasije, ovo je drugo su ove dvije sorte koje sam već rekao. Koliko litara vina? Pa mi godišnje proizvodimo negdje oko 60 do 70 tisuća boca, međutim zadnjih godina nismo proizveli toliko, jedan dio smo i grožđa prodali jer ne može se u stvari, mi nismo uspjeli prodati kompletnu proizvodnju, pa smo nekako kombinirali. A gdje se plasira? Gdje plasiramo? Pa plasiramo uglavnom na području Dubrovnika, nešto ima i na području Zagreba i području Splita. Mi trebamo povezivati našu proizvodnju autohtonih sorti, to jest vina, sa turizmom i mislim da u tom segmentu možemo uspjeti, inače, kažem, na svjetskom tržištu baš i ne vjerujem da imamo neki veliki uspjeh, ali na našem lokalnom tržištu vjerojatno ćemo uspjeti. Ovdje smo danas govorili o Malvasiji, je li tako? Vaša je bila zapažena. Ja imam nešto kooperanata, nešto svojih, tako radim možda oko 4000 litara vina momentalno. Znači zadnjih 7-8 godina jednostavno, kao i svi ostali, tražimo se u nekome stilu, zato što je to jako zahtjevna sorta.
Tako da jednostavno moramo naći puteve, nemamo neke uzore, nego moramo naći puteve. Vidjeli ste i sami da su sve to, stilski su one jednake, ali opet se razlikuju od proizvođača do proizvođača. Shvatio sam da moraš imati dobar teren. Znači, nema gnjojenja, nema polijevanja sa otrovima, radim zelenu gnjojidbu, minimalno polijevanje samoga trsja. Znači, opredijelio sam se za praktički ekološku proizvodnju. Radim ne baš hladnu totalnu fermentaciju, trebam rashladne uređaje, ali tu držim se oko 18, 19, 20 stupnjeva u fermentaciji mi je temperatura. Ja imam oko 3 hektara vina, nekih 10.000 loza. Sorte su Malvasija Dubrovačka, Maraština i najviše se naša Malvasija tu dolazi do izražaja, koja je potpuno autohtona i naša sorta je već dugi niz godina. Sve je popularnije. Sve je popularnija i probijamo se vrlo brzo na tržište. Gdje plasirate? Plasiramo na dubrovačkom području najviše. Imamo je i u Zagrebu, i u Splitu, i evo sad i u Makarskoj. Koliko litara vina otprilike na godinu kad je optimalna? Oko 4 do 5.000 boca trenutno imamo Malvasije, ali ćemo se širiti i idemo dalje. Dakle, ono što odgovara zapravo vašoj sirovini. Tako. Recite, budućnost za sada domaće samo tržište, Evropska unija, znači li to za vaše količine nešto ili? Sigurno da ćemo morati proširiti količine, s obzirom da dolazi Evropska unija i sami time i na neki način smanjiti možda cijene, ali pokušat ćemo zadržati kvalitetu. Imate li potencijal što se zemlje tiče? Imamo potencijal, sigurno i radimo sad i na podrumu da bi mogli primiti određeni broj gostiju kod kuće i na kućnom pragu prodati. Tako je, na kućnom pragu prodati jedan dio vina. To su sve suhi, općenito uzevši suhi tip vina, međutim od godine do godine su naša vina različita s obzirom na ne tehnologiju prerade, nego tehnologiju proizvodnje, nego na urod dotične godine, konkretne godine, tako da je iz godine u godinu urod različit. Malvasija Tesoro je dobila nagradu. 2011. je dobila nagradu u Londonu. Je to svježe ili? Kao relativno svježa sorta, već je bila godinu dana stara, dobila je brončanu medalju na natjecanju u Londonu. To je zaista zavidno, odlično. Dobro, za nas je to zanimljivo svakako i ove godine Malvasija u Londonu. Imamo 3,5 hektara i to je dosta simpatična količina, ne želimo se previše širiti, tako da je to zadovoljavajuće za sad. Vjerojatno još nešto malo, ne puno. Prepoznaje ljudi prije svega na lokalnom tržištu, danas je već poznaju u Hrvatskoj postaje dosta poznata i sad slijedi, pošto ulazimo u Europsku uniju 1.7. slijedi upoznavanje Europe sa našim vinom. Vidjeli ste, iako Malvasije nema puno, ona je nekad osvojila Papu, a danas osvaja Europu. Naravno, kad ta sorta ima kakvoću, ima svoju povijest, ima tradiciju, odnosno kvalitetnu priču. A priču svakako ima i naš Jure Kuvačić, koji savjetuje o gnojidbi loze. Pogledajmo zajedno. Želimo li brati zdravo grožđe, vinovu lozu treba prskati sa sredstvima za zaštitu bilja, pa kad to već radimo, a radimo učestalo, korisno je dodati određeno folijarno gnojivo za bolje rezultate. Dakle, u ruci imam gotov preparat Vinjafil, dakle po uzoru na lozu, vinju. Dakle, specijalno rađen za lozu, a ovo je Vinjafil koji se koristi u prvoj vegetativnoj fazi, dakle do perioda 6. maksimalno početak 7. mjeseca, iz tog razloga što on u sebi ima naglašen dušik. Dakle, osim dušika, još ima i nešto kalija, ima željeza i ima bora. Dakle, lozi općenito treba bora više nego kod masline. I to je razlog da se preparat Agrobor, evo kojeg između ostalog, dakle imamo i taj Agrobor, 15%, on se dosta koristi kod vinove loze. Sad bi rekao nešto više o ovome Vinjafilu.
Želimo li dakle postizati više rezultate ili želimo li kod loze iza određenog stresa, od bolesti pa i od nekakve tuče, ako želimo da se biljka brže pokrene, vinjafil će biti od bitne koristi. Njega se dodaje cirka 3 decilitra do 4 decilitra na 100 litara i on se može također miješati sa većinom pesticida. Vinjafil možemo primjenjivati svaku 10 dana i zadovoljava potrebe loze za cijelih tih 10 dana, a sigurno ćemo osjetiti razliku zato što će loza vrlo uredno vegetirati. Dakle, iz razloga što sadrži visoki postotak upravo dušika kao startnog gnojiva. Nije nam prilika za prezentaciju svih 15 različitih vrsta folijarnih gnojiva za sve moguće potrebe u poljoprivredi, ali kad smo već kod loze i kad smo govorili o vinjafilu kao startnom gnojivu za prvi dio vegetacije, onda je za spomenuti i ovaj fil K40. Dakle, ima 40% kalija i još određene druge elemente i koristi se u drugom dijelu faze vegetacije, a posebno pred zriobu. Dakle, taj kalij u ovome K40 ima funkciju da ojača plod, da poveća koncentraciju i da poveća općenito otpornost na različita gljivična oboljenja, na bakterije i slične nametnike. Fil K40 dodaje se u nešto nižoj koncentraciji između 2 i 3, 20 i 30 dekagrama na 100 litara i njime se može prskati 2 do 3 puta, ali kao i kod onog vinjafila, kad već prskamo lozu protiv bilo kakvog nametnika, bilo kakve bolesti ili štetočina, dodaje se malo koncentrata i to itekako podiže rezultate, a kojima svi skupa težimo. Evo, pogledamo li ovo gnojivo fil 20-20-20 i kaže u produžetku huminski kompleks. To je koncentrat koji ima 20% dušika, fosfora i kalija i dolje ispod ima niz mikroelemenata. To znači da je ovo gnojivo za negdje sredinu vegetacije. Može biti u početku, ali nikako ne treba biti na kraju. A ovaj huminski kompleks, to je bogatstvo koje može uopće jedno gnojivo imati. I ovo je među gnojivima jedno od najvrijednijih na tržištu. Veliki koncentrat, 60% aktivne materije i to u jednom specifičnom huminskom obliku. Pogledamo li ovo folijarno gnojivo, dakle fil 25-20-15, tu se vidi da je naglasak stavljen na dušik, dakle 25% dušika, što hoće reći da ovo gnojivo ide u početku vegetacije, a 20% fosfora znači da je to vezano za oplodnju, za cvatnju. Ovih 15% kalija to uvijek na svoj način dobro dođe. Dakle, ovo gnojivo nikad na kraju vegetacije, baš radi visokog dušika, nego u početku i eventualno u sredini. Dakle, kvaliteta ovih agrofilovih gnojiva je takva kakvih malo ima na tržištu, pa kad malo bolje pogledate, to je cijeli niz drugih sporednih i mikroelemenata u svakome od njih. To se dade iščitati sa deklaracije i što je više komponenata, to je gnojivo kvalitetnije. Prema tome, jednostrana gnojiva koja ima samo dušik, samo fosfor ili samo kalij, to je jednostrana ishrana. A kompleksna ishrana je upravo putem ovih gnojiva i ovog sadržaja. Za predstaviti feštu o boba ne treba puno filozofirati, niti posebno čitati ofove, nego joj se jednostavno treba prepustiti. Naravno da je stvar u jednostavnosti i na takav se način najbolje čuva tradicija. Govorimo o domaćim jelima. Godine je 8. fešta o boba
I evo sami vidite šta je to. To je more svita, more ljudi, more izvođača, ima ja mislim 30 ide, bit će sigurno jednu 40 jela od boba, najmanje, jer ima i dosta koji ne prijavi, ne donesu, a skuvaju. Koliko ih se natječe? 39 ima udruga koji kuhaju. U poljima ima boba? Da ima, ali evo tu ovo već 3. godinu se uključuje s nama i srednja škola braća Radić. Znači oni sadu svoj bob i onda ovdje dolazu to nama kuvati i pripremati da bi ovi mogli kušati ta jela njihova od boba. Onda Vlado ima boba, ima ulja, ima artičoka, ne fali ništa. A vina da je ne govorim. I to kaštelanskog crljeka na visokim pozicijama kaštelanskih polja. Ovdje sigurno ima takvog vina, je tako? Sigurno, to je nama i bit da mi to podijelimo šta više toga vina ovdje da kušaju Solinjani, Kaštelani, Trogirani, to naše vino, to naše ulje maslinovo, ti naš bob da možemo danas sutra to i prodavati, zarađivati, živi od toga. Može li se živjeti? A može ko hoće raditi. Je li ulje kvalitetno? A sigurno da je kvalitetno ovdje. Bez ulja nema dobrog boba? Nema, sigurno da nema dobrog boba. Mi smo sinoć spremali bob i crvena kapula i maslinovo ulje. To je bilo ono najtradicionalnije. I ovu godinu ocjenjujemo 3 vrste jela. Znači to je najtradicionalnije, najkreativnije i najinovativnije. I još damo, u zadnju još damo Grand Prix, znači to je najveća nagrada, to je najbolje jelo od boba. Ovako, skuvali smo divljač, skuvali smo prasa, jelena, srnu i Daltona. Dalton je jedna posebna divljač. To je... Ja sam posebna divljač. I sve će planuti, ja? Svake godine naše spisa prva plane. Nestane, jednostavno nestane. Evo kolega je nemiran, jer se njemu sviđa bob. To je ta treća divljač. Ja sam najveći ili najbolji sastojak od spise ovdje. Bravo. Trebalo reći da smo prije 2 godine osvojili prvu nagradu. Šta se kuva ovdje? Pa evo danas smo odabrali jednu malo i zaboravljenu spizu u našom ovdje mjestu, mada nismo Kaštelani, mi smo Solinjani. Mi smo Solinjani, ali tripice sa bobom. Ja vjerujem da će se svidjeti narodu, domaća panceta i malo pršuta. Jer inače drugo da stavljamo, onda to nije domaće. Jeste li prvi put ovdje ili ovo već? Mi smo, dapače, mi smo ovdje kao inventar, ali eto do sad nismo osvojili nagradu, valjda ćemo danas. Ja se nadam da hoćemo. Šta si skuva? 4. Evo srnetine i boba, a ovdje imamo bakalara, boba i šubioti. Ako je dobro kao i vino, nema problema. A kakvih problema, još malo pa ćemo biti gotovi s ovim, onda ćemo samo pit i pivat. A koje je ovdje najbolje od ovih ovdje vina? Ovdje su sva vina dobra, ali kaštelanski crjenak je vino broj 1 u Kaštilima i u svemiru. Bravo! Ajde, napij se malo bogati, pa ćeš iti bolje snimati. Doktor od maslina došao ovdje kuvat. Nema ništa bez maslinovog ulja, svugdje treba kapija maslinovog ulja, prema tome... Evo, mi se šalimo, ali zapravo govorimo istinu. A ima li kvalitetnog ulja u Kaštelima? Hvala Bogu da ima. A hoće li to priznati i ovi drugi, hoćemo li ga zaštititi? Pa bit će li Radi se na tome. Bit će li milo, mili silo. Da, moraju priznati da Dalmacija ima i maslina i ulja. Dalmacija proizvodi 70 do 80% hrvatskog ulja, prema tome možemo mi zažmiriti na oba oka, ali to je činjenica. I to moramo napraviti. Tako je, to moramo zaštititi da nam se ne bi dogodilo kao s prošekom, kao sa još mnogim proizvodima koji nisu zaštićeni. Domaća spiza. Šteta što smo došli puno želuca. Puno želuca, ali dobro ima do večera. Do večera vidjet ćemo, ako ostane nešto, naravno. Kako vam se inače sviđa? Lijepo. Ova manifestacija? Lijepo. Zabavno, lijepo. Da nije ne bi dolazili svake godine iz Splita. Evo imamo artičoke i bob. Pa to je naše tradicionalno kaštelansko jelo i svaku godinu sudjelujemo na ovoj manifestaciji, to je svešti i mislim da treba očuvati ta naša tradicijska jela koja su spremljena sve od naših autohtonih proizvoda sa našeg gospodarstva iz naše obitelji.
Vidimo, ljudi kupuju. Ovo je prva fešta u nizu sad kad počne Kaštelansko kulturno ljeto, ali mislim da je najposjećenija jer je nekako prva i ljudi su željni malo zabave. Onda ima boba u Kaštelima, evo sad malo agronomije. Ima boba u Kaštelima, mislim da je to se ipak sačuvalo i da ljudi to rado uzgajaju, a mislim da i sa strane svi koji dolaze u Kaštela i koji žive u Kaštelima da su isto prihvatili bob kao jednu zdravu namirnicu. Mladene, ova fešta ovako nastupaš ovdje svake godine ili? Ne nastupam ovdje, došao sam privatno se naist boba. I kakav je bob? Bob je vrhunski. Bob je rock, bob je sve. Bob je sve. Da. Eto, znači, zabavno je ovdje. Jako je zabavno. Ajde, ima puno svita, jer se popilo malo ko neko vino, bijelo, crno, kaštelansko, crljena. Bijelo neko neimenovano, no name, samo čaša i po do sad. Ali nije loše. Tek sam stigao. Ajde, bravo. Nije loše, dobro je, super. Ajde, uživaj. Hvala. I vi ste, Bob svima. Ko je ovo skuvaš? A moje cure, ja sam bila u izborima, nisam imala vremena. Sad će biti malo mira nakon izbora. Je Bogu hvala, bit će mir, bit će mir. Hvala ti Bože, kad će ponedjeljak? Evo naša bračka i kaštelanka. Je. Ja čujemo kaštelanska nevista, evo kako vidite, svega smo vam donijeli boba i nismo bili škrti, stavili smo lipega, ulja. A dobro je, zašto ovo na glavu ste stavili? Da zabavimo vas. Nismo u Tursku, nego smo u Kaštelu. Je. Još patimo za Sulemanom. Mi smo vam Sulemanke. A paš, tu nam je imamo i vladu paša, samo maka. Onda šta mislite, koje jelo će pobjediti? Mi se samo zabavljamo. Mi se zabavljamo, uvijek smo tu. Glavno da sudjelujemo, a ko će dobiti nije uopće bitno. Ajde žene moje, lipo se zabavljajte. Hvala Boga ti. 40 jela imamo za ocijeniti danas i mislim da nimalo lak posao je pred nama, ali trudimo se i za sada već smo pronašli Grand Prix. Iznenadilo nas je jela po zanatu. Su napravljena danas nevjerojatno dobro. Znači domaćice kaštelanske dobro kuvaju. Bez riječi sam. Bez riječi i komisija je. Udruga je aktivna, pripremila je ulje i hranu. Tako je, nego, ne možemo samo pustiti ulje na kušavanje, trebaš tako i od boba spremiti. Tako da smo spremili 3 jela i to je prženi bob sa pancetom i kobasicama, što moram priznati da je moj favorit. Drugi je bob na lušički. Ovi kuhari profesionalni koji su ocjenjivali kazali su da ste vi sve kuharice kaštelanske dobro napravile posao. Hvala. Da možete postati vi profesionalci. Hvala. Čemu je tajna? U domaćim sastojcima? Vjerovatno u domaćim sastojcima, to je najvjerovatnije. Boba ima, dakle, ne fali? Ima koliko hoćete. I ulja isto? I ulja isto, i vina, i boba, i ulja. Udruga Meselijana podržava ovakve skupove, ovakve tradicionalna jela, jer tu koristimo sve što je naše, od boba, maslinovog ulja kojega imamo, vrhunskoga, vjerujte, vrhunskoga, i zato je to jelo tako dobro. A Hrvatsku sine voli, čim bude stina. A još ima glas, a? Još ima force. Da force, nikad stat. Jeste kušali bob i blitvu? Nisam, nego najljepše što sam kušao bob i tripice. Ovo je tripica, ja sam teletinu i bob. Onda vridilo je doći. Ma kako ne, da ljudi ovo znaju, ovo je gust. Ovo je poznati pjevač, evo da se predstavite našim gledateljima. Ivo Bralić iz Vranjica. Pjevali ste sa pokojnim Fažolom. Sa pokojnim Fažolom, Klapana se zvala, Klapan Dioklecijan. Poznata u Splitu. 60 godina smo pivali gradu Splitu besplatno. Ali onda su bile klape, a ne sastavi. Evo sad ću vam reći, ovo ste vi nešto izvanredno sad spomenuli. Klapa je bila u moje vrijeme prvi, drugi bas, bariton i profundo bas. A sada je klapa, pa ih ima 12, to je zbor, to više nije klapa, to je uništeno sve.
Poštovani gledatelji, vjerujem da ste uživali u ovoj lijepoj atmosferi u Kaštelima, jer i mi smo također bili oduševljeni tom atmosferom. Za sam kraj emisije donosimo obavijest Agencije za plaćanja. Do iduće emisije, lijep pozdrav! Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju isplatila je 760 milijuna kuna potpore, čime je uspješno završena isplata drugog dijela potpore za 2012. godinu. Isplaćena su izravna plaćanja, regionalno plaćanje, zaostale vrste korištenja zemljišta, livade i pašnjake. Četvrta preostala rata za mlijeko, tov goveda i duhan, premije za krave dojilje, ovce i koze, specifična plaćanja za tov goveda, krave dojilje i mliječne krave, te državna pomoć za šećernu repu, mliječne krave, rasplodne krmače, duhan i maslinovo ulje. Za mjere ruralnog razvoja, ekološku i integriranu proizvodnju, očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja i za teže uvjete gospodarenja. Dohodovne potpore prve i druge skupine, intervencija na tržištu proizvoda ribarstva te uzgoj i prerada ribe četvrti kvartal za 2012. godinu, mjere tržišne intervencije za mandarine. Ukupno je do sada na osnovu odobrenih zahtjeva za potporu za proizvodnu 2012. godinu kroz ove dvije isplate poljoprivrednim proizvođačima isplaćeno 2,2 milijarde kuna.